emisebenzini abantu bancaphile kabanamandla kuba bengenamandla bona abantu kwethu kunjalo nangoku abantu kwethu kusasa ngomso bakhona abazawuqala ngenyembezi phambi koba babeka inyawo labo phandle babheke emisebenzini bethutshiswa ngabonamandla kuba bona bengenamandla abantu kwethu kunjalo balibala kokuba amandla lawona akangunaphakade ayaphela amandla abantu kwethu kunjalo logama uwanikiwe lumka ukucinezela abangenamandla ngoba ayaphela amandla abantu kwethu nalapha eMzantsi Afrika ebekhona amadoda ebesaziwa okokuba anamandla lamadoda abantu kwethu ecingoba akasoze aphele amandla kuwo kodwa sithetha nje aphelile amandla abantu kwethu abhibhidla njengoku imilobe kodwa aphelile wona amandla abantu kwethu siwabonile umfana kaDiklek naye uyawulala kobandayo sele sithi aphelile amandla ebendinawo abantu kwethu kunjalo ayaphela amandla lumka xa unamandla lumka ukubhexesha ucimele abantu kwethu ngoba ayaphela amandla wena Thixo ke ungulowo uma kwicala labangenamandla ukuze abanamandla bangabavuyeleli makungabikho umuntu unako somandla ukumelana nawe ngoba unguThixo ekungekho umbi ngaphandle kwakho khangela ke nankuya uKhayeni naye evuyelela uAbel kuba enamandla abantu kwethu banjalo abantu abanamandla baqala ngesithende ukunyathela ukuze baviwe bekude abantu kwethu inkohlakalo yabo iphindaphindene belibalo bamandla la akangunaphakade ayaphela amandla abantu kwethu yayela amandla anamandla okuziguqula isimilo somuntu athi umuntu ebelungile eyimvoco ukulunga oku kodwa mhlangamini wanikwa amandla aqala ukubonakalisa isimilo esiqhaqhekileyo esingena kuthungeka abantu kwethu anjalo kakade amandla ukupheculula isimilo somuntu esitsarhayo okomzondo abantu kwethu kunjalo walumkela amandla uba unawo lumkela ukunyathela ngesithende phezu kwabanye abantu ngenxa yokuba ucinga unamandla ngoba ayaphela amandla abantu kwethu kunjalo ayaphela amandla